Dobrodošli ljudi u novu epizodu. Ako je nova epizoda. U ovoj epizodi ću igrati Brawl Stars preko telefona. Ja ću prehladnica, ali nema veze, ja snimam za vas uvijek. I idemo, sad ću krenuti u game. Bam. Evo ga. Ušli smo. I ljudi, izabrali smo prvi gol. To idemo i na drugi gol. Jedan gol za nas. Drugi gol za nas. Prvi gol za nas. Drugi gol za nas. Imamo 2 gola. Zaboravio sam reći onaj prvi. I to je bilo to od ovog videa. Zapravo sorca.